nanti unboxing muda. Bro, dia nak dharma lah motor ulut ke je. Oh, nak dharma. Kira-kira. Ana jadi aja. Apa ya? Letak berah bang, aku bija. Baca berita kah, bro? Nak naik dia pegang boleh. Mak tu anjing. Oh, bocak karena besar tak. Panen nah. Anak anjing kan epilepsi rupanya. Sini apa?